sa El Nino, mga short-term na interventions nato is water tracking system. So we have existing bulk water nga operational na karon, one in Mualboal and one in Carmen. So Mualboal sa south and then Carmen sa north. So pwede ta kakuha dito og tubig, emergency water through water trucks. And also natin mga bulk medium term mga solutions is natin mga bulk water projects just to close the gap between sa supply and demand sa atong province. So currently, we are supplying mga bulk water initiative sa province 4.8 million liters of water per day sa Mualboal and Carmen. And hopefully, this year, by the end of 2026, ma-increase na nato to 33 MLD through mga other bulk water projects sa different LGUs. And for the next coming years, napod tayo mga proposed bulk water projects. Katong sa Alegria na terminate man to siya, katong Diskaya na. Katong si Gerard, no? So na-terminate na to. I was there, I look at the project. So I think it's a 200 million project, but it's not functional na now. Wala na, terminated na. Yes. So di na to magamit na, kuan. Actually, mga 2 weeks ago, nag-conduct mig technical assessment, water resources technical assessment sa Alegria. And kay naman sila joy problem sa water scarcity. And then, hopefully next week, makapresent mi sa recommendations. Initial lang na amo ang assessment, kulang din sila sa tubig and they need additional source. And part po sa mga recommendation is, na naman sila yung nahuman nga mga water treatment plants, malo na itong i-utilize for Alegria para na additional water source. Ang nahuman lang karon is ang Mualboal and Carmen. And then nata sa Barili nga gamay nga bulk water but sa permits na lang. So currently we are supplying 4.8 MLD. Then by year 2026, hopefully mahuman ni siyang mga projects. So kani sila. So in terms of accomplishment, naiuban ani nga near completion na 160%, vary siya. And then sa kaning current nato, which is sa Mualboal and Carmen, we are doing ongoing improvement sa system. So, for example, ang Mualboal currently, we are supplying because of the consumers, 3 MLD sa, hopefully this year, 6 MLD na. And then sa Carmen is 1.8 MLD, then hopefully this year, 3 MLD na. So, mo-increase ang ilang supply. No? And then, Marcia. Engineer, if 4.8 MLD ang kaya sa province, pila ang projected nga demand sa province for the water? Sa karon, sa province, based lang sa population, naatay overall mga 350 demand MLD. And then, di kayo ni siya accurate ni data, ang supply nato is nasa 50% based on national study. But, based po sa among observation to on site, nasa mga LGUs nga ang ilahang demand is nalapas sa 50% sa supply. So inana kagrabe atong water scarcity diri sa province. So how ready are we to handle this demand? If ongoing pa ang mga bulk water projects, duhara ato ang current water projects? For now, we really need to complete these projects with Provincial Engineering Office. And then after that, ma-operational ni sila. And then for the next 10 years, nasa tayo kanang clustering sa atong water systems. So, natay one water system, bulk water system for a group of LGUs para efficient siya. No? So man atong plan for the next 10 years just to narrow the gap sa supply and demand. Engineer, on top ba ni sa mga water district? Okay. Sa base lang sa presentation from 20% to 2023, dili ka abot
ang 350 nga current capacity unsay other measures sa province? Isa po ana is katong mga PPP. Na, Yes, katong with the Israeli-based company and San Carlos Water Company also, no? So that's why we're engaging them to help us. Engineer, kung karon 350 MLD ang current capacity by 2023, pila ang inyuhang expected nga demand sa Cebu Province? 2033. So, depende sa, nag-base mi sa projections. So, maabot na siya mga 400 MLD. Depende, based sa projections. Engineer, pa-define lang niyon sa ang MLD. Para MLD is million liters of water. So, 1 MLD is 1,000 cubic meter per day.